2000. godine Institut za književnost i umetnost objavio je knjigu sećanja Anđelka Krstića. Ovaj pisac u njoj opisuje svoj život od detinjstva do Drugog svetskog rata. Iako je rukopis zaključen 1949. u njemu nema sećanja na tek minuli sukob, možda i zato što su u njemu Anđelku Krstiću stradali sin i unuk. Ovaj daroviti pripovedač daje nam sliku našeg juga. 1929. godine u Politici Grigorije Božović piše: Anđelko Krstić posjeduje jedan veliki i težak dar, kao i Bora Stanković. Iako je 1937. godine nagrađen za pripovetke, njegovo najobimnije i najznačajnije delo je roman Trajan. To je saga o dečaku koji u krvnoj osveti ostaje bez oca i koji je primoran da se zbog teških životnih uslova bavi najtežim poslovima. Odlazi u pečalbu, prvo u centralnu Srbiju, a kasnije i u Mađarsku i u Rumuniju. Ovaj roman, pored tragedije jednog čoveka, prikazuje nam i život našeg naroda u nekoliko decenija na jednom velikom prostoru od stare Srbije do srednje Evrope. Kada je ovaj roman nagrađen, na ceremoniji koja je usledila govorio je Miloš Crnjanski. Rekao je da je tužno koliko slabo poznajemo našu književnost. A njegov stariji kolega Branislav Nušić rekao je da nikada ni jedan žiri nije bio srećniji nego sada, kada može sa pijetetom da istakne jedno svetlo ime, ime Anđelka Krstića.